Kinongilam ka hinyaw trap Aceh National Movement HNM Riboy District. Hakas ngi ba arjong katayaw kilalek ban jurip badru bandit ajing pensay sa baro kinong syong dukan bam kibadan nakatany umsning bat kibadan harut kusurok ba National Highway Inriw Riboy District. Ya kata jinglet jurip sa kitay dukan bam laylam duba pateng marsing kumu presiden ke HNM Riboy District lambat kid khot jong kaseng. Kumta kata jinglet ban jurip kid khot ke HNM kila ledru ban pensay si kitagi nongsyong dukan bigide ban yada yala de kapor bigi aibam si kinong led nongwan bat kamtam ikinong nya kali kibalek jingai HNM Riboy District iwan hakene kaski banwan jurip ya kide dukan bam gibadon hasilan ter jongka National Highway ini kele kaseng abang ilawan berpensay saya kide dukan gibadon hakene po National Highway ban pensutu yaki ba kimdai ban kensingai watla ka sarkar kala alat badpli gidukan ring dang iba kampat beang kajing kampat beang kata ka jipli juki ya gidukan sekunta na kalian kaseng kala simpia kala pek bai kande ba gilarai banwan ai kum kajing pensai segede gidukan ba kide ban pikir ba yala de kide ban deng kigluk kimas kamtam gila ban tip Apo National Highway kibriu kibabun kibawan banabar kibanwan thit kabam kadi dena tagadaw nakale kaseng kawan berpensai sigini dukan ba abagiwan kibanabar ba kimdai ban island eki ba kinrung sapo kamera ban bam bandi henrai kidai ban packing ya kaja bat kidai ban phasaj ba ya kikti kijongki nagi saban kihan sanitizer nakale kaseng isuan matsuku eki bat bakiru dikloy matkongu ya kae kaseng kala pensay ki kila kloy ban priang bat kila kloy ban kongu di ai kublai kene kitrai dukan baro ki bagi layo ban pensay saki makiru ki priang bagiong ba ngim tip hara ngi sokuman ba pilawan na kaleng kaseng ban pensay sangi ngi kloy ban but ya kata kae ka kaseng kala batha ya kublai kene kitrai dukan baro ki bala kloy ban trelang bat i kaseng denang nei sakmat nang ai ka jing trelang di tradupan baro nang ba hilak baniada yau le klam jingpang uba serkai nama ngimla bantip hai udon bat unau briu badan ne khang pang ngimla bantip deina ta kadau kaseng ka banjur ya kane ba phidei ban parking bat ba phidei ban sim khia ka jing ba na ka benta ka jongphi ka jing ba na ka benta ka jongi bat kumju na ka benta ka imlang ka salang